Nasa akka pangiduan nami alay na mangido lumihami ama si jamahuhas ni nama orang patupadamang madihami godak parsaurani asamar saur todi nang badan ni peparan ni hami saluhuna opu sahala datu doho guru asang kiat duku bagi bohami opung nami ibu mabarita di parsauran ibu manang barita ni akahadameon baidama godang parsauran. Masih dia bertangan, masih dia bertangan. Ima igodak parsauran namamido dobe hami to hamuna amak pati kami kajbajaan zoli kami ima godak siapa baga nalomaki asa baru ide dun umat kami ulau naban kau lam tulomak nama akapat cariar roh ihami sanuhuna kumparan yok pusara dadu jana amkiat marhini ulau sadarion ibur-ibur magurang ma akan mekmek pengkek saur matua ma akan martua marbisuk marhabis tara ma parsikoran ditabai Tuhan tabba di markarizuan tabba minang pujalo kami peparan yung pusara daru anlumogi ma dinagtalu sesuai itu akka umurna sirokat ni badan, sirokat ni todi, ni saduhu nak kaya nakon nami, asal marhide ulau non, di mata Tuhan ma, sirokat ni badan, sirokat ni todi ni, saluhu na, ya nakon nami, nau pinalumehon ni, amata nama tua di bata. Jadi baik damang ma, godang siapa baga nalomaki.
Mau dia mah amang nawadu amang pandenami wanu magido lebih hami tuhamu namang asa batu pada amang dihami budak si monang-monangi asa monang ami puparan di sadadatu maranuhum musuh nami janatadu hami maranuhum dengan nami bedamang maamang budak si monang-monangi. Mulai siang godak parjulu sangat godak paurompor saunari beamak pandenami lau simpulan nami ma kotor hasuhuton adok padohan nina badua nama dok tinahu mual tiyo dinain mai tukanuk atan padu padamang dihami godak si tiyo padomu tu godak kasahatan bedamang kau dihami. Opong nami sa ladatu Hudaganum dohak hula nami suhut ni opong nami opong matubur Hudaganum Roma muna sa nami lungarali hami yan ang komuna lahu majalo hararomuna.
Acara partikiero kuasa taima tuhamuna raja nami di Bugata melate di Durapa di keluarga besar peperangan di Ambonami untuk saudara itu kami dengan masalah suara berhubungan perjalanan menawan berdiri dari yang baru usaha kami di kami lebih ini ambur namin namin bukti kami kami ulah muna na anong di perkampungan ano di pangaraptuan so nila tinggal di bola besugit balik ko mula sa anong kami kan sa susah ano gulang ano berkala na hamunan berada ba ito sudah manan at terberimbang hita so torok namin lugas na ako ay dari si manuk si kota Dora dari seluruh sa ulo melewa sudah hita tulman natin ang peripata masasita kau mariurnya gede kamu nak masuk kamu nak pada maki kalian kalau tumpe masuk di nami tuhamuna pengurung nami marga si Mamora narong di Partanom kami may berada dulu si manang-manang mahalong guru marga alam ini orang berubah jelas orang kami mulai kami mulai senatuari satu tikion kami sudah retak dengan perdana dulu ini alam ini dua segala nurku kena segala naik dua nabi kita tunggu nama ulang sudah masker betul terus kami mesti dipenyambut mana di harunami di bulan muna dua bulan direkan baik sama tolma labuju baru bulan itu saya sudah betul ini loh kamu hukum anak hukum mengajar Walau ke seorang harunami anak guru di masyarakat haruna malu mahamu harunami sudah agak lemuna dan perempuan berbunyi sudah sudah bertiga-tiga bahan guru lebih guru nama hari berbunyi berjualan mencari agak habis hula-hula muna dibaca atau ada berjanji memang mau bersuka korok berhari ada diskusi yang benar-benar di bawah kayak aku kita berjalan macam kita mengguru jadi kan yang kedua bahwa asing na duduk na asing duduk na asing naik na asing naik na kalau itu bersama orang guru kurang ngatus kami dekat-dekat semua lari rumah bosok orang potensial aksi bola dari sana tolong akan mengerti aku bahan mengerti kalau ini orang berpindah YouTube ini terbuka di host jadi ini nama duduk itu kedua asal itu mabuk belum terlalu di tempat di mana seluruhnya ambur nami luju mana akar paramor betul amburu buruk rekan bisa dari kita seperti itu kalau seorang naik bentuk urus kami urus turnamen kan amburu dambe tulang na dua hari aku kamu menon tuhami saluhukna
Kumparan di burumu, angko nama jaluyan non, anong ma, suruh nami marutu satu hamu, somanima siap kami yang aku mana. Itu mulai di Mangguru. Asa kalau di sebelum mereka berobat di Karabunga. Terus kalau nami, guru nami, asa siung ma pindah muna, dari ma dan juga muna. Mangomo ma bertiga-tiga, poros manang berjalan-jalan. Jadi mula muna, kurang bahwa, berharap Tuhan, ketemu ma gara mau tidur. Tutur aja nami. Guru, mana nanti mak, mau sonok itu tulus, nelawo pasukan nami, bahamuna raja yang guru nami, sebelum kurangi bahamuna mengguru, dengan kamu, kami belum muna, asal kau, rapot kata kepala mati. Oh, betul lah. Adorak solidita muna, kodakta raja bulon, suhnya pun nami sadadaru. Suhunya punanya untuk martupun asal tor jelas-jelasan mau kasahatan ilus Kalau tadi kita gua anak muda negara marmula horas berdama di hani godang mulai Godak soba ima bita tulang ananakin godak muda dope godak soba ma bita tulang sadari disangat ngirajai 5 Berarti mampu, anak muda dari Oman, kami tak melihat berguru, tapi belum kami. Jadi berarti mari kamu aman kami. As pagiri di mga guru namin, dan kamu sendiri hani, godak soba. Lihat perhorasan, berdama goda milik-milik.
Alang natakas diulihamo pangiduan ni hula-hula nami dinaumro na siya mamasumasu hami sa luhog na kaya nakona ami be amang nawadu na mangido lobe hami to hamona asa baik kamu di hami kondang kardalani asa mandala kami lao maniuk-niuk hula-hula namyon laos mangiut pasahaton piso natakasi hula-hula namyon takasma kendangan.
Di Amona, budak-budak nami Suhu Neopui Raja Moksu Rajai Mumparan itu asli pada Nasiap ratusan Budak-budak nami Suhu ni Opu Hajuruan Rajai Simajutak Nasiap Onar Runggu Budak-budak nami Suhu Neopu Hajuruan Rajai Silitonga Nasian lupa mati si parutan Rola hamu raja nami Aradi hami anak komuna Majalo haroromona Pai nama pati pangil
Rajul nami selamat datang menjelang tahun baru dari kita seluruhnya. Selamat datang menjelang tahun baru. Jadi melihat terpuji matuhatta perdengga basa. Ala diari naudion di kokodo jojo pinok parnibor nami lima raja boksu nasangapi dohot urnami sinodang nauli dohot opu hajuruan boru jutak dohot boru sinitonga nunga jong hami raja di boru jataran na bilang pinuluan na orang di jolo di jauh na marapang na berjual jauh si maguliman si bongo pangising nau di patakaran ni anak lauli pangarataran ni boru lauli di parepasan ni naboso partukuan ni nama dua pakona dari raja di boru pinopar di boru tek-tek dorina mula di hotang sisi mula di hata nakpena koto hami saluhna ahana yulahununa takasma raja di pemburuan marbuah-buah si begiun lebingol si peulun dioha takasma di pemburuan Mau lihat mak dia mau hula-hula nami suhuk ni daupun raja boksu suhuk ni daupun opu hajuruan si majutak dohot si dong raja nami di sisi dohot di sipungunai ia diwata sadario ima ninaku manakok kami sarik-saring ni opung nami opu sahala dadu dohot mayanak kona dohot pahokuna dohot muse anakna magulahi laos diluluan na bilang Oma ari dohot tikina dohot pasna ini mana patubahon ulaw anak labal kahami raja nami raja bolong dalam lapasan apon opung nami upatubahami ulaw korda ang kilat mak marhide disukun do isi semuna raja nami ngatakas sukabotot kami tung dami jala sonang ma roha ni raja isomani ma panduhan kami Karima jala oras dia muna pilopar ni boru nami berita nauli berita nadingkat do nani berita muna lumumi ma di bokong muna Tuhan itu ima dinong seda nong mustai muna di napana kokon sarik-saring ni opung muna boru nami ima sahaladatu nama sahalai dohot anakna dohot baupuna rode anak ulakna kami bena hula-hula muna totong lo malulumi kami di suwe hula muna dalam kami yang tuhatkan berperdeka basai anong ngabe tutuju pang nihamu hari lauli bulan las di roha tau perliburan hari nokti di timuna lima binapasang akong nakorasuna matami yang rohani dulu di Tuhan satu pagokong tot lima masuma kami saluhuna hula-hula muna asa cupang ma sohong hidup kita berdua mirudung minda si mata barokak ni berdipinan mirokak ba si kuru rokak ni bergolang-golangan asa tubuh kamu anak nabis anak nama yang matahari boy badai kami kuru napatas baroh aku baluan asa sinur kami kamu kami mana ni mula tuan anak mah tuan anak dua guru mah daso dua guru jala ibu magurang mah akan amik pengen sama dua mah akan nama dua karena satu bisung nama akan bersikola jumpa akan di luana tak mah akan pangkat yang nama pangkat namun mah akan bertiga-tiga suasoni nang pengusaha di barang yang lagi berputar nama dua jawara asa anggiat jakono muna ma salhukna pasu-pasu sen hami hula-hula muna jadi nakian
di mana kainata lo ima oras sibri di kodi raja ni boru mola tuppe na gabi bodi iba inopuna panggia katong gabi mana mula siur mana pinamuna mola tuppe na gabi pangano munai moham mamu margogo mamu to katikira bangiu situ pakon ibadat do to dinami Betul. atong ugo kami do ulos karok rabu ulos na gantang Sorok rabu, ulos na kitjang. Ang iya katong, barita ni, ulang tasa dari yon. Marbarita manahuli, marbarita na dengan. Kadang ma, umur ni habula, torok ma kapilopar. Bilang ma kabrita gabi, barita malalas ni roha. Siya pun di badan, siya pun di turun muna. Kokong muna satu marto ngani. Betul Raja Nami. Asa kami si terapua ma perlimonan si borok. Debatara waktua, luhut nama kita di Maroro. Betul. Sasulu satu waktu di karas. Ubah saat kami, harta nauli, bangga biar perforasi. Luhut kamu bagian dalam horas, aku mulai marto ngani jalan. Betul. Siapa di mana? Ada orang suatu parang turun Raja Nami. Naik manok memahami. Lalu masuk yang anak pernah Lalu majo dua mata pertingan basai asal kiat pilihan ada tiur dihami hula-hula sok-soni nang di bolu layon. Ima itu orang teman yang mau perbuatan berkecil. Lalu nama usahalan raja dan dia dulu dia pada tinggal. Lalu tahu bajo usahalan ni na tua na popar sudah pemuluhan namanya. Lalu tahu situ Navarro. Apa kuat seperti Memang memahami pertama orang mulai asal mula kali merebut horas di raja di Borna bisa lupa orang nyontok kena rong sok-sok ini lang dihami belum berada pertama orang mulai Produk sobai asal masuk hari Jumat nomor 25. Kita berdiri berbeda. Raja Pembangunan produk sobai. Maria tadi bulan-bulan yang aku tanya pasangaton urus negajang siber aku songadok ini akan ada dua-dua jiwa isimur kejangnya jiwa asa sudi Raja Pembangunan Indonesia jauh jelas terus ngapal pertama orang pernah
Ulibasa ng pinasahan mo na asang kiyang mamargini. Ulaw na kumatipuhan yung punami. Lamtutin po naman. Barita ni Aralas ni Roha. Barita ni Hasan Abon. Tarlumutin ma ng barita abisuhon. So manima, paduhan namin. Tuha mo, hura-hura namin. Ama, patay namin. Nung matugtakas di uloy lamang. Pangiduan ni hula-hula namin. Dinaumro na sila. Mamasuhami ianak ko na. Laos di masak na sila ulos na kitsak si ako'y. Saunari di amang nawadu. Namangilor lumihami dumamuni. Patupadamang tulihami. Unang niya kami niya toras. Asamadanak kami. Laho maging liuk hula-hula namin. May damang nauli na rin kami.
Dibalik pahamu, sulit peparan di Borunani, Tuhan akan berkabut. Dibakar ke Borunani, dibakar nak bulan. Tidak. Jadi, anak dua kami di sana. Bagulu ibu dah belajar Itu baru mengeleheni haula Tuhan. Dia kakak, ope, tak saya dapat. Walau tu kalau kena guna, boy tu masuk. Kalau guna Tuhan, kakak hula guna. Jadi kami diuli bersamura, tinang roha menuaing, membantu juju nami. Marhiti ulaun na panakokon padibur sarik-sarik di opong nami sa ladatu do boru soninang opong nami opong martupur dohot opong boru soninang boru mura sa nami ima opong nami Raja Boksu dohot opong boru dohot opong nami opong ajuruan rajai dohot opong boru si majutak dohot boru si ditonga tohori raja nami biakka padohan daudi padohan dari kemunai Tuhan yang kaya komuna Ondo nasa isang sorti na atongan yung pungnami sa najuro. Satu naman. Satu hari-hari. Ikaw yung pungnami na ikaw dito nga yung kasi na utulong namin. Natsiw-siw na. Nasumod na si Satu naman. Sorry nagkasali. Pinaruhan na matriyan sa lulang no. Ang kastuwal sa kami. Pero nasumod na maruto na sila sa iyo. Ang kaya. Jaga kesehatan, Bu. Jaga kesehatan, Bu. Mengenai Mulunya itu mau saya kurang-kurang. Alai taksi motor ni akan dimeliro siaran. Alani seorang manusia raja di Borneo, seorang kabin sok pulau-pulau. Pertama produk cuman orang itu. Dua para boy, asam orang para lo tujuh, kalu para lo rongan. Pertama,
Amang batara urunang mudu lamang batara guru pada bola. Mau lihat amang di bangun yang muna. Nung ngajar jalan diurun. Diului habunda bagi don nami sang godang mula-mula sahat tu godang pangalapohi si monang-monangi. Duai pemang asa sahat dauli. Songon merok nila dua-dua ador has tuan doris diuk nila buta-abu. Horas-horas ma pamuran nabi terlalu dator kis pasu-pasui di wadasira may marto manijaru atau ilang raja walu pandamang ma si Tio hasahatan asa saat daun dari dan penggabian parhorasani dicakup pamuran nabi pandamang ma si Tio hasahatan kamu suatu sotes ala lauro nama kang binami boru nami koparan itu gasi mamora nagabi nasiap donok sangkul dohor nasiap kitsamatap mga ribuan bedamang pangilirik na yan autong kami pasal kami mah pertikyanon Tuhamu sian hukum muna imahami hahadulin muna purba manalu laksmonido nang bidurin ngayon na sa laro sa duruk sangga mo natin marituhatan nilo Tuhan tutudu di hamuna akipaso apara dinikyon ima Bihorja na pinatuka muna kamuna ang bidurin namin Beri kami do sian ria ni rohamuna ima karingo Bihorja na pinatuka muna apara dinikyon siya rayo namin bentuk mo natin tutuhatay ng kami bena ipas do kami romat na bentuk kamuna ang bidurin namin ng manang dohong namin dongan tugo namin ito kasi manura Mula dari Tuhan tay Isbena hingga basana di pasahat tututu di hamuna tutakas dohuri kami Ria do hamuna sanhutna semua nidok dari dua-dua tapak narota jomna mengitahi duguna huberi kami dari di hamuna sanhutna angkiduri nami si mamora di Bataraja sialahi Natolas biari ingat sa oliva de mulia pasanggul bane-bane luluan horza bolong horza na masahala na pinasamahan dihamuna sa luna doon namin kung parang nilinuputa si Mamora ni Bataraja ima siyan horong haradoli gawin nilol
Lumorima o putay nasangapi na gabi o puta sa nagaru do o pumor. Hamilo at tumuna, rosi na dolo sakul. Disot ko hitan wai, awas paparan sa pituay sa nomor buhay. Ang ikoma si nomor tulu, rakto hami o ako mo. Soli ng boruta, borumuna, ima, boru sisilia, boru simapor. Pangiwangan ito ang kaliwatan, marhina sa halan niya kareta sa luhut na nagsong, niya kahika na malo at turo, boru, bere, lumowi maasangat niya kahula-hula sa luhut na, karuli pasu-pasu hamula sa luhut na, kung parang yopo na gabi. Ay na nagsong, bigyan namin lauhatan ni Halo ng kinig. Manelu, sope, voluta, volusimabaraw, doro atang sori, molo, ano, mangimuse, yang keunduk, otot, sibe, akatibu. Kedatangan saya kemari, kedatangan saya kemari opung baru, bakat tua, inang tua, muda, inang muda, Pariban, Ito Lord Eda, naik perkenalkan diri saya sebagai caleg dari Partai Gerindra untuk provinsi. Untuk itu saya mohon doa, dukungan dan asupirannya untuk memilih saya Cecilia Juliet Simamora nomor 6 Gerindra. Melihat Ang si balulunulung si balubare-bebe, nasa upo muro palawan na bane, Lima kasadaw ni papare do puta siya kanani kohomay o puta sa halalatu na gabi ko upmo. Alu-alu amat kalewata na ganaradium ng sumoro ng inupami. Sito na sa pumu sinumapit jari-jari di sa luhut na sinadayhat Malaysia tu ibado ma tu saharan ni Amat Teresa do tu saharan ni Inata Soribada Mulia naso marmeloja patupahon anak o jana na iwo di orang jana unuti ma tu hasatan na bado ma aguluh ma tuakan masalah. Mauliane ama pergol-pergosi alam na nagulutan sa taking sa minipete at karezaluli. Orang gitu. Asa juara huda bijo pergosyon. Ada mo. Tano si Mamora si Gotong tano na nilulang di silo tano na ni obat di silo tano liang manabu di silo tano na masay menguhon at kapuparangin hahaloni namin imasari datu nang mangingay sa luhut na desa na walu pagdama ma una-una padobo ma tusoba-soba disima mga lihat disima si orang-orang disima sa halalala sa lahum sa halapan jangan disoba hati ati wa adong referami si pasok kami umasa kami ma tuloy halon nami ni mga paparan ni dopong sa lebetu nakali pwede ma molo si tiyo hasatan ni pagpuli Thank you.
Dipinta niyo tadi waga sa pityong asa hari-hari nabongal mahasong mo pag-ibat nila raja bagas persakyan hotma ingatan ni Bustahan di na yan mga talibatama mahina sa haran niya ka raja tuhalo linali si Mamora sa kumparating haloli na niya na ikaw sa natin tagabi raja raja na masahara bisip mabutukana Batoto! sa luna, natawa
asang-asang para kula nasihal pagkotoan na kapusta si Jaiba pituzulu si Ramo tipitutae si Matikos na rudu si Rohata Baisae si Al-Sapay Gulover kami hamuharuli wala sa tutusan lini sa bohos negara kinabuan Tapi kurang mali mo mataraja ina suri bara. Rono kami dison timmi bapak sa Perurian Pasoran Manado. Calon DPD RI dari Sumatera Utara. Nalaho mangilangnya do dukungan siya namu. Amat taraja ina suri bara. Kita ke 10 Februari 2024. Asas sejarah kita laho mendukung Bapak sama Perurian Pasoran Manado. Anggia tuyo oleh Tuhanka tanyanta boynya presiden Asia di senator provinsi Sumatera Utara utusan Senayan. Odope narong na terjadi melalui Tuhanka Kabupaten Tapanuli Utara nagabiboy utusan. Jadi pokok pesawat tidak mau antara dengan saudara organisasi na video beliau. Salah satu ibana rapat EPS HKBP Indonesia, Ketua Pertina Sumatera Utara, Ketua Pelabuhan Indonesia, Ketua Pelabuhan Lawan, beliau walong di pasar Presiden, waktu susah dia bawa penasuna saat itu seluruh kita Budiman. Saya sotor ini tambah sudah kapu paramunan semua yang ada yang kira baru majalah orang kita tas kita seluruh apa semua di kata si Beopuan. Barang musim kami bermong-mong di namora bergosi luas si mamora si kotong matio pangadara panggabean kodang si tio parholasa panggabean ngauli mapinita asal pasumasuan supaya tangan Bang Ino di pasu-pasu di Tuhan. Baik masih tio pasti kau tua satu. Hula-hula lami, hula-hula hutulan, gultom nasihat gultom, Panjaitan nasihat Panjaitan, Roma hamu raja nami, lungarani hami macaro haroromuna, opiamang pandinami, baik kamuna panumuromunai. Mau lihat yang dihamuna saluhukna uber kami betar jelasannya rohamuna marhide ima disukun di rumah kami dok di sisi kami be raja ni memburu tak pola manisebe
rumah takas sulit kami sisa ini dengan nami ulai nakik. Jadi di hari nauli di bulan Tarakazon di tahun Parasian kau may tutu marhite dinaw di mana ko kamuna saring-saring yang ulami opunguna tu tabat na dipo tuba tu namar lapis-lapis do turi namar ribu-ribu sialani do tohami hula-hula muna makalason agian bato dina video muna kami asal unayo ma di nagsadaro hamuna di batong kamu kami di jolo di jauh semanguliman si gonggong pangisinaon parmiyaman ni anak paribasan ni Tanakoso partukuhan ni Namadua bisa lu sakon Tuhan tama atau biar nami yang guru buat kami do perbuibir asa bibir mana naboki bol pacalongan bir mata diuna luju mana akamana otak batu mengitu sih buat kami do ulos nabijang ulos skor nabu agia matang masuk matang mertua di mata di pasah apa dia muna apa umur nagajam so ni nang torok nang akabiro parmuna doa muna may sa rumah dua dia ka pasikola bila mabisuk do tabistaran dia ka naboso bila ma sisinur na binahan siga binanyula dia ka berdalan-dalan bila ma atong ahibasong so ni nang dia ka bertiga-tiga bila ma kapanguan lumuwi ma dia muna ka pangarato dia ma akapangkat dari bo dot akapasahian na tama so ni pinuay dia ronami lasmaro hamuna lasmaro murata salutna silupo di mahami batu parlopan na tahu amak panguloy amak siuluan Maing jongsok kami di sorap rohot pamuruan nami on. Di dalam manotor asa batu barang amang marihami. Kodang mula-mula asa mula kami marmula mamora. Marmula nang marsangap salu na poparan ni buru nami on. Batu barang damang nauli na. Godak sopai asa marsopa hani tusahan ni raja sahala ni dua-dua marsopa nak tu bata asa salu na parsitan na mirado pamoron na mion di basaha maito tu pamoron nami patu barang naud godang mangaliati godak pasu-pasui asa borot tali mangaliat masuk perburuan namion batu padamang manaulinay
Diimak bersama. Langsung piano bersama. Piano. Sulu sa matubutian toho malirondang ni bulan. Asaliling makita mangulu. Horas dalam gabian. Tokong madiramon itu dua. Betul. Amang parwal sih. Ini manipuli mahami di ulun nami rato guru nami on. Patu para malihami. Godak si Dio asa hatali. Asa saat nauli saat naringkan. Sijak kolon di badan, todi ni anak kon namin, patu ba namang ba? Jadi anak berpikir diulang sedarion. Tinggalau Roma, guru nami abangani, guru nami ngaboro akilau kumapusara dadu. Ima guru nami koparan ni opu buang garajai, asabay damang jodihami, kodak pangilihili koni, asa utong-utong kami, guru nami saluhug na, bay damang daudi daling-daling.
Tuhan matuk mulai ate. Dalam nami mo Tuhamu bulan nami mengilu pasu-pasu. Asangnya kita baju hata kapacaya pacamuta dihami boru muna bere muna di mana Tuhan. Terlumubi mati pino pernah tanya ko kamu kapahupunay na di pasikulan na di pagkariduan akan nasa dulu pe. Posohan nami mulut sangat pemulaw na nami budak lo pas-pas na foto nami. Iya betul. Jadi mau lihat mah tulang na bata. Tumacay boros pa may kamu pas-pas Tuhani. Asa bukan tu pengetahuan. Asa kurang pertama kepercayaan nami. Asa kemaju kalian mulai. Terlumubi kalian mulai bibir mulai mantan. Mungkin mantan kalian. Iya, kamu rasa di boru buas nonton binami masuk kamu nak. Diulot ka nabandon ima di nakakalason suhut mamestahon opuka opu sahaladadu narap dot akayan akonna sidi hula-hulanan Raja nami itu magayabang galo ni Hamuya Teorohan namin galupan ni Debata Lumubi ma dinos ni tayo muna. Ima di napatupahon ulaw na balga, makorgahon o punta, na ang pinagmuna dudugo na tipo, na marhalang ulubado, marpolo masini. Mauliate marinimata, marite ulaw tayo, manupahi mga sahalan o punta, mamasung-masung ng Debata, diulaw na pinatupamon na Raja namin. Gabi pangalapat tua, pangalapat pasu-pasu, pangalapan las niroha. Dihamuna hulog na namin, suwak-suwanima ng tihami, boru muna. Son boru muna, pinopar ni Opuwang Garaja. Mauliate man ni Sombaro namin tuadupan ni Debata. Lumobi marikitang yang muna. Dipasdo ng akautusan na siya pangaraton. Tapak kami di son Raja nami. Alay mo itong sorimpe. Di son suri. Raju Yamuma. Poparan ni Borumuna. O pung nami o puwang karajay. Na ang tapak mahami di son Raja nami. Marite ni Akara nami. Di lasnerohan nami Raja nami. Madapoton jujung muna. Ima marite ulaw na balga. Horja sadaryo. Nung adison kami porumuna Raja nami tinahong patupahani siya lasnerohan nami laho manapori sudeulo tayo Raja nami diyon na tua-tua naksuka pulong naksodali paliya naksundat akarut si patupahon nami tuhamu Raja nami nakpe si patupaw na susaliya. Alay marite ulaw naman kasadariyon ulaw lasnerohon mga sumasing malibata. Marite kanyang munay asalam tutabana ni Hani akadalan ni pagsarian dalan ni nguli sonin ang akagedidukan ng lipangkape. Nung marihan mula teorohan namin pasu-pasu na siya kamuna di pasahan debata ni Hani po para ni Morumuna. Nung araw akan najupana di lasniroha kami. Alay tabanima Raja nami. Di ulaw tasadarion sa martad daon sa mga diyan. Masipaturo sa mandalan. Kapa di pasu-pasu tangyang munay na kudalohani. Di pasahan di batanay. Grabe. Jupana kari di pasu-pasu ito ang kaari. Naro ima di hagabir. Asang hapon. Hamorao. Siya dalawang nami. Marhiti kanyang mulay siya lurupan ni Debata. Asa opera siya nami. Pinasinerohan nami. Pinulawag ta sa daryon. Manupahin na Debata. Pipasu-pasu ma. Nanendet ko ng marumutungot. Na magulang sa atulang madunga. Suli na marlas ni Roma. Sa oras sa muhula-hula nami. Oras sa niya nakapagmula na raw. So moninang akan nalitalo pagsirahan sa lupa. Ultima. Iya, tentu lapor-lapor. Nami magsitong do buruk dan naroto buruk day. Gabi dalam oras nak
Bola pidahami hamu aka alam burukku na burukku dibotok kusudi itor matelas rohaku lasia rohana bola pidahami haroromu mau lihat emang itu apa di bahasa Iblota di bagas sadari-sadarion tadi ada HP dia karuhut ni para dadoni sopa margula-gula elit marbur manat mardohatu di bagas sadari-sadarion nakalang boru na boru tungabe bidahami parpuen ni holong ni rohamuna di sopa ni di sopa ni adat na lahos si pasaromuna tuhami ima di ulau di horta di tubuh di oputa ima opu sahadadu sahadado boruni opu sahadadu nabi nawotna ima tu opu buang geraja alanido di hamuna saluhuna akam borunami na borunami lainami iwotonami sulima hamu pobarani opu buang geraja dia ka ari-ari nagsampui nunga di wajah kamu boru nami boru simamora nagabi jauh hidahami no di bagasa partikianon tarida do dia ka hamuna na marhamaranggi na di huta dohot na di pangaratuan agi abadi julanya rion masih harara matodita kita na margula na marburu iti kihon damuna Inarohami manaboton hamuna jala tarida do diharoroni amang borunami do na borunami tuhamu pinoparna porsea jala yakin hamuna naduduroi suatu ngadong hamu aka pinopar ni amang borunami do na borunami nasoma paradudoni ido nasasitongna jala hopar doi di parnibion tu do sahara ni oputa sahadadi jadi di bagasan ari sadario dilas rohamuna pada woton ami lungabe bila hami kaya nami to mata martua de bata asal orang nami masuk na ilo na tuai bilangan di si hoping ma boka ni karabunga asal tu sangkar mapolik Turuang masa tua Horas mau dan tinggal di hutan Soni mana tinggal di Bangaratoan Ase pun pembangunan makanya imet Pengkeng sorma dua ma Akka nama dua Belum mau makanya tinggal di Bangaratoan Di si hodol uas nerohamuna Kami pe hula-hula muna Mangilo tomato martua de bata Asal pinati ko bujur ma Jujur di tabian Tulia hamuna mangalaka Tokong ma labotan pada sahur. Kenapa itu makara kami masuk ini abu na luna na di huta dohot akka na di Bangaratoan. Saloma ka sini juang loma ma na sogi nabuan. Horas mahamula na tinggal di huta suasana ma na tinggal na di Bangaratoan. Alanido kanang boru akan nabori wotakku na burjuk ya kaberengku saluhuna mole adema di orang mulai di mana saktiyon boy do hape di do hamuna di rohanami lahu matrahu las rohanami di bulan horja tugu ulau kabanda di okuta naung tabatibo di bagasan hari sadariyo asadilo na tua baliktang pagame tumutalos derohan arita malabi hina na marhulan na margoru ala totong bahita marsi bahulu dari sinanggubat tak mengapa mahita tujai sauluran mahita tujuan asa pada dia pun mana digorong di serapohan horas mahita saluna kaboran uli mahita luju-luju ma nang pangkutuan simpulan kami ma semarita yang atas simonang-monangi asa yang mahita batua ma panlinggoman di Siboro mata dewatado nomor 2 lukma kita di Paroro saat selalu satu batean tegaras leleng mahita mengolu kita nomor 2 nomor 2 horas mahita jalan kawian horas mahita selalu nomor 5 arong taba na sopik kay na magdukod ang kajanan erong laporan siya noon
Iya bere muna. Anong dodi buwan sepatu paon na dison, pamiduan na sa sauduran dohot tamu udah siang pabere muna si Melpa. Di sope di pasahap dalam ditangi yang layak kerajaan nami, tu akan kapan na Jepang na ni diluan na dari nami diluan na Jepang na jinalahan na di padudu Tuharta. Tasoni na kerajaan nami. Karida masuk-suk Lokman na tago di zona kami tapak baru di hula-hula kami on kerajaan nami. Mangido siya na lupan di dewata. Jadi mau dari Allah adalah panggiluan dan dorong pemilih bata amang perbuan terkunci. Aduh di batu bayaran berdison pangaritan satu militar palunamang uning-uning ini Oasmi Mamora satu jupang dihami per tahun 12 nero harap 3 bulanan nero las marohan dama amang perbuan terkunci mangido mahami Tuhan muna di kodang mula-mula ay marmula doon sana adong marhiterima di kodang mula-mulaon asa marmula gabi mula bersangap martua hari sulina margula-gula nang margol si masing-masing di dewata baik damang malihari kodang mula-mula. Gabi amang topan natabu mau dati mamang di Pangulo yung muna diuli kamu hamilo dengan paling dibandingkan naung pinalumuna so ngari mangido mahami amang di kodak sopa asa dalan nanyon marsopa tu debata ala siap debatalo sa lupna nama masumasu sudina sidak kapan di jolma mari teima amang perbuat-perbuat asa dalan nanyon marsopa tu debata asa dipatiur toktong nakaka na pinikiran namin lumubi hula-hula namin songoninang akasidalan namin asa dipasu-pasu dewata diur dia kana mencari pencarian tu sidalan na diur dohot akka ulaon na sinakaban na kay damang kontak soba-sepay. Asapor hatari lawan niu hula-hula namion asa tung laporo hana law mangido pasu-pasu siya dewata marhite hula-hula namion dari jumpangan kami diakalas ni roha si pasahato ni dewata asa opiaman bay damang na godang merdalan godang mga yati asa liat perhorasan liat panggabean dihami namar hula-hula nang namar buhul kebay damang nuli kebay.
Uhud manabi-nabi, hamu saluhut nasiraza ni habaruan nami, tusomoni bebadohan nami, mardomang mau diate, gudang makinasuna, di hamu saluhut na raza ni habaruan nami. Jadi abang nawadu, saulari biaman, lau mardalam mami, lau mama masuk. Uhud manabi-nabi guru nami ho, baik damang nauli dari kami. Thank you.
Magido mahami di Godang Sitio Hasanani Aman. Asasyon na nila tua-tua, tinahu maninna ay natiyo ninakay ito panguhatan. Asabay damang malihami, Godang Sitio Tio, laos padumdamang matuhasanani, asasaat pasupasi, huwakani boru ni hasutaran boru ni ulang-ulangan yun, tibalong bakas namin nila damang magodang kasama Sitio Tio. Mau lihat mak, ala law naman boru tubuh nami, bere na akai bambere nami, ledamang majuli kami nawi dari kami, asa ucap kok kami, aroro ni boru nami, ledamang abang. Diamuna mudah-mudahan. Gayang buru. Perdulu sehari orang kami mau rakyat kemakta matua di mata. Allah di bagasan lasiroha, di bagasan haifason. Mari kita berdua ujung muna. Tuhani pamuramu. Dada pula manis Tuhani, senhani pamuramu. Ayo naik dulu jalan pulau ni pulau panaporo ini akan pamuruan. Jalan mata kasih mo Tuhan. Ulau nak kau ulau ni marhite naung kapatiko o puta. Saragadu dok yang kona naung takas tapar sauli orang marhite la sirwata di laung honja di bagasan ari naung takiti
jangan terkasih sama siroha di nama muka agiat ma di bagasan timur jangan di bagasan kami marudu di bagasan lasni roha asal di pertama dengan duri untuk mane roha pikiran roha dame diri asaluna namar pula baru asal tujuan nariong dan hangi pemulung napok maridu na tentu mas untuk hangi pemulung na naisihonoku sa kami pamuluanmu adong didok raja nami dihata ni nama tua nama dok ating sa dahulpu batunay masirang ringan ang tiyang matutunan na riyon mangalaka laptutol mangalaka rakurik dukijang ihangun na sa akin ang lolonan so nilat kami pangulong muna puta si Mardaniang panatapan kusay ko na tuktong masya naminan jala tuktok si Sagaroha natikal di puta songoniak ka na yung persarani si Sagaroha sila na pikiran munang manalaho musuh rajaku dalu manalaho dongan musuh hanami siya kami pangulong di pertama naman pagi na sa luna persita Panginoon asa magdada sa unadian masih patulong sa magdanan di bulan na tapatuba ima ulan hoca lasiroha nagkapatibo o putay ang diyan matutu songon nagtaulahuni nagkapahay o puta magkabak na timbo tubag na marlapis turihin na iburi asa tohong asalun na matua bintang na rumiris tumpun na sumorok anak putuk turiris buru putuk torok kumin na halin kuruna rajakku pasita Panginoon dosa kami burmuna ibatayo na masakoni margite Panginoon siyan hamuna pulau-pulau namin sonirong hami Panginoon sa hasani sulunga sa hapang tuwarpatian tohong may itu dirod dan dibulan sa hatani pada untuk kamuna pulau nami sa ano narigan ulang dari pasal terion di nama muka don nama mujuni di pasal kebatang mampas patuna tuhita saruna yang ulang nami koktong mahita di pasu batu kuat soalnya mereka kami pamulung muna butimang dua mulai jolo hahana di puri mangkina soalnya manang boruna torok ratina torok nang sakana rugundo bulunga rajaku dihamundo bulunango nyan nalaho manero kami bulunga mo ni sungin doro nani ilas rohanami pakuna di tihan bulunga ya kamana boy margiti di rohanami ulog pa nila sota di bagasan dito asa operasaku iso nang rohanami dito nomor 2 Somoni pinapilito paghahay kong rumuna tulas terhamuna jadi persoalan yang tulas terhamuna macaro ima marhite na nais patatongan pada purion tuhamuna bulan-bulanan terima terima tugu niyo punta sa haladadu rasison hamu burunami berenami Roma na pagkakani hula-hula muna Rapa sa pagkakani hula-hula muna Ros di somma tutu, hame mangilu ka matrebata, asa di basa nakabazur rasna. Nabangkay di hamu salu, naburu nami, bere nami, lo ibe bere nami. Aki ama, marhita ulang terbaga sa salarion, lam tajaro pasu-pasu na balga siya tuhata, na mapelas nirohan ita, hamulia di kuwari tuhata. So ini mahantay sa kami mewakili pangato. Buti ba? Ang kawalu. Al-Walud Majot Mata Pagdikan Pasay Situpa Langit o Tanon Imanalo na tumokpa nasa along kaya imanalo mula jadi na bulon kaya damang ma kaya damang ma kudang mula-mulay Marmula lo kagagayong
magmula sa hapon. Magmula ng pangulaon. Ihami na tinomos ni Opong Guru nami, hula-hula nami, isodo kami lo, bere, ibabere nami. Asa, ron tutuk takas, pasu-pasui. Siyan amat tabardikan basay. May damang naulisin. Lihat mana sama sobat kami dua mata perjuangan pasai silat malali do tenon. Buat somone na tiodo hula-hula namion tulang namion riong-riong di pinggap pasu hula-hula na burju tulang na burju lo apa hula-hula namion na basa makasu-masu baik dalam ma udah sih.
Pita-pita ni pamuruan namin, dinamro na siya, maniuk-niuk kuhut manopa-nopa hami. Hami biyay, amang raja na walu, lawardalam mahami. Lako mamasumaso sa luhut na yanakon ng yon, may damang nauli na rin kani.
Saya sangat mana masuk di Tuhan. Mulai siang aktuari 1 sore hari Dota Nobuse Asa Roma Lamo Manginan Lumara di hari Macao di Haroromuna Ope Abang Pantinami Baik Kamuna Panomurumuna Masuk ke
tu hula-hula nami mulai atima dohono tatutuhata didinggan di basana mulai perencanaan ulot horjani oputa opun sahla datu nila tuhat taruh di tahai basong kalau mau bima di hamuna hula-hula nami di tiroi hamuna hami makubasi ulota mulai semulana sahat di ujungna akar janami na cirona nami di nahurang luhi baru laut nami di lauta di na 2 hari tu 2 hari on kami imah na terbaik kami gubun nami jalan harap kue mulut madong aka hahurangan manang na pangalakan nami orang sipata hangan ilojani aka tanungo binatang bereng hirhuruk na tasuru olo sapu makito nami jantung masih mama mahiraka raja nami jadi tuk sonipe na woi gogo nami mengurupi hamuna saluhut na hula-hula nami tuhat tama nama jauh manggohi pasu-pasuna di hamuna hula-hula nami suasoni nang dihami boruna Ayaw kason secara khusus matu hamun saluhut na akan ginami, para nami di boto nami mulai nami betul kena guru nami lain di soho kami atas nama panitia mulai di bulan maka lain di radio ke guru nami mulai siap naktor selewe bunga hidaluti hamuna jalami somon uluan ni panitia pelaksana pesta di tahun hamuma nagagi kumunami dengan nami jala sudiwa hamuna bui patok koliham isi hu tariat kami akau lau meringanon lagi sahar kamu nanggap kamu ngacua jadi mau lihat mak dan adong nabui kami atas nama panitia nasyapona pasugit dan adong nabui dohong nami Tuhanmu margumo mahamulat ka namang musulam muna pilehon akal pacarian na di basi selain kecendo dan durukok ka lain oleh itulah bahwa kurang buha maulun na tadu bali opasong natir di waktu waktu tuk somertia kan nun nagung terparubahan kahula-hula sumadalan mengalihkan keperbuktian mas di rohana itu kamu sampai memang ini boleh sesuatu dong kita pasu-pasu hanya gula-gula meniubah mau keburuan sudah mau apa kulihat permija perkamar seksi konsumsi doa kawar pati sudah mau di mana boy terlalu kami Tangian nami mah nagumongos kuliwata mabalot ko makakauli na rin kani silukoti mahali pada humuli atin Amang, paluwas nami mulututu mo on along doon para kangon sa tanya ka mulutupe sandali paluwas ang sumunginang agka ang ginami lain nami piloto nami Modu pialong akata mina dumua na duman. Mauli ate di papahena muna di gogo muna. Molo hupatomu tomu hamido sian ngatuari sahatu potangnya yon dalam makiri pami sahatu na manipulen non ulah tahun lasir rohanami. Molo halak na maju madok no parti berpektinna dengan pesta na sempurna akai dohonon nami ma kami hula-hula muna kami anggi muna molotungan wakang nami di zon panos dion tuwitangan nyari on akka silas miroha ma manupa ma amata na matua di bata dohonon nami ma tuhita saluhuna hata di si dua-dua nama dok binati kon hujur mainna di tobi ni tapi ya tukturia bihamu sudi mangalakka tusima dapotan par saulian molo tuppe ibakatayon nami sian melalui jum
di aka area di nasalpu. Otik susadia beom di hamu parubas nami lasma rohamuna jalon jalo pengiruhami tuhamu kedua parubas asa dengkaman non pasahatamuon opartu asa hatana gulangna 2,1 juta dan anak omong bagi doa tuhi asa dungna dinas rohata kita na doa turu asa dadap sakutai jadi molotupe langsung si 2,5 juta. Dipasak masih 2,5 juta ini. Langsung. Langsung 2,5 juta dipasak mato asa bisa tadi. Ngayon nakiku ino katuras na di so dia bilang pas paman kubes apalagi nama kubes itu tidak kerja ni walau hurat bisa sirana hurat siangna alai alas orang kasih kok terus dimakai polisi larikan jadi mau lihat mak amang pergi Omar dikira masau kami luhut katuras nami mula di so saya mula tu saya mula tu pak jangan kami mula terus ikut kodang sobat. Maka yang aku nami beda mak dari kita. Ero, tidak bisa guna. Sampai dilarang sakuna, kalian perlu mengalami di mana? Ada 2.000 seribu kita perlu. Allah kata kerana. Neria, aku perlu lagi. Bagaimana mungkin Neria? Iya. Ayo. Ayo, kasih jalan. Aku seribu kita bro. Masih dia kita bro. Ayo, pasang. Bagian apa di pasang? Perkesaran seperti itu deh. Elok. Elok. Roco. Elok, sasaran seperti itu kangen tuh. Asal baju tinggal. Alat kedua untuk tersebut mulai. Untuk kau nak pelanggaran.
Sejuta naik, baik. Arung para dulu yang mana baik? Arung berapa? Dari bagasan arung berapa? Tapi nggak lihat ini. Dari semua ini pada semua teh, kalau ini ambil golongannya teh. Molo sesuatu itu nggak boleh lihat teh. Kalau boleh yang tertorok kamu, dan kamu tetap ternak, mengarungnya sudah boran. Dari zaman kamu guna warung dua gua. Biasa di kalau daftar seseorang itu naik dua gua TV. Pas kamu ada biasa di mulai gua menggarutang sagua tuh hal. Jadi garut tamu di sini. Mau lihat emang Tuhan tamu mas masuk di kamu peserta itu kamu guru nanti. Soman Pasroha mau kerja lagi. Tu kami agak arudohan senengar naik buru bere. Ay, oke pan gulat mamang parkon dinami. Untuk sadia di rumah santamyon sian. Oh, ayo. Atau masih kau. Mau jadi mak. Kerja kami kumahami mak sekali buru. Tapi kapan belum nami tahu atau asana mungkin. Anggoro baga naik dulu nami yang naik aku sah pasti bahagia terjadi. Baru kali kelas perhalangan baru kami di sini. Seharusnya kalau naik untuk guna di nami. Jadi sangat luar biasa. Kami buru tumpuin kalau kami selesai ros namun. Jadi nanti kita pada buruk adalah kas. Terhubung sulit buru. Dia bodoh nak dapat dulu belum ada berani dulu tak. Nak tu ada kita rumah karuan. Ikut lu itu makas musim bangun tak. Susah lu nak ulah tak. Nanti peparan aku sahaja. Nanti sama dengan ini. Ramadan kita angkawan saja. Anggora rumikuk dihagi jalan lubang jalan dipani. Tanyang mulai mak. Akasat akasih. Kalau nami ini nadi upaya nami. Katingan saat ini karorak naktu parwasta tongdo pakarijun kay di ulot nagwaro na te pasa amak nata gulang na. Isa may jadi amak pati nami asa urak wala nila mano paulo na yon. Sa sikop do sa pasi di masa na sila magkita yang sila. Baik lamang gudang mengajian baikut tu gudang madalan saat nauli dari kali cakuron nami pedang. Thank you.
Jadi mau lihat emang pendinami ulas orang pembukaan, dia emang menihami kuda studio ulas itu mati bodang asal ada. Rajai Hutagalung Nahubiohami Nahumanipuri Tartar di Bagasarulan Horja Nadua Arion sama ngareri anu karajanami asa uju kami hamu ngareri kita marga Hutagalung asa utong-utong kami kay kamu apa namun-namun. Nami sahada to na buru nami go betul amang buru na buru murakah dadauli ka perasaan sikok deh nomor dua berdua pasang dadauli bahamun seborong hula walaupun pe lasi nami amang buru atas apa itu sebutan ada detik-detik itu lah nano nak kamu selesai on akhirnya belajar berbaca
Jadi situ orang yang orang baru tung setelah selesai nonton kami langsung kali bulan berperan acara tahun dia jadi terbiasa. Jadi soal lima di Hamuna orang baru seorang nami mah seorang dari kedua asa sudah berjumpa orang nami mengajukan dari asap ihop ni uluan nung ngasipul ulutan luwawi ulumuna di naong kapanako sarik-saring ni opumuna ima amang burnami saradatu rohot na burnami buru hudagalu atau saat madu hatanauli pasugari pasuhoras na pinasa ni luhut na hula-hula muna laos pasal ma amata na berdua dematu astakas mena uzu berubah laos takas uzu akora takas mahugari takas gaduma laos takas ma nang mamora dematu asa jolu satu hotel pinitani ibram tasero saat mamu leling manggulu dari saat tukang orasan di mana dari yang buruk dan buruk atuk sikop pasuga denok pinasa mengatur kami ada yarung nakipat dohan ni rajai magilamu lak kamu yang buruk raja nami masuk bau juk kami tuan kamu na anggo udah notang nasikop dobe salilik suhu pasal kami na hobang tukar cabaramu na raja ulo moro tukar juru biak ka opung boru nami na tulang nami iko narong dohamu disur raja ulo dinalau na jalo cabarmu na sumoni masuk ba nami tuhamu na udah nami sadia pi raja ulo nalau si pasahatun nami tuhamu na ima diruhu yang kapasitua na tongki asal martan yang kamu terdopan itu hatta asalam tu tongki na parnidan nami ami saluhuna raja ni haburuan muna obaran yopung nami saharadatu tuhuk si pumu-pumu behu pasatami raja bulon malapo pusu marajai ora samuna hula-hula nami suhu yopung nami saharadatu ora sami raja ni haburomo na pato pahos silopo di mahami asal mereka maju di haming pun kalau itu bermula lagi bermula oras asal mereka mah muda terus berurang mah tuh kotak sopa Melati mah amang disudai komparan ni ang buhu nami saradadu bedang mah pada balik
Diamu hula-hula namin dak kabalang bangga dohon lasmi rohanami raja nami raja bolon opung dodi opung boru di bagasa partik kianon dinamat kalah cenulaunon siang nama mukan saha rodina lalpasi pulhon di bagasa tikion saluhuk nadengkan marda dan ulauni asa mangi dohami dohamu hula-hula nami marhiti tangi ammo aku kami si raja ni hawaruang muna asa marhiti diulau sedarion naktu akatik kinalaing roh lam ditabay Tuhan dihami turut ni roha dohot sereng ni roha asa di bagasa kau duhon dohot haserebok kami di nama dadani hari-hari ni ngulu nami asa kami taruli kami ditua disangat nang dia kapasu-pasu dinorhon ni tangian ni saduhut hula-hula suat somonima nadia narolo kau di pasar nau pinasa muna tu kami si raja ni habaruang muna somonima katapat doang siap kami si raja ni pamaruang muna mau lihat Amak pada nami Amang nawalu mau lihat mak dia mantan martua di batang di bagasa tikyon di nampukio kami si raja ni udah nami lah pasti puluhan udah jangan di bagasa tikyon nungaro si raja ni udah nami yang masuk kami dia pada nami lawar dalam mahami laho maniuk hula-hula namion medamang madihami nauli naringgani patupama aman Oye, atau
gol tiu ina tuan matan beda mengalihami gol dak tiu los bermula mengatur sahara Beramado maida horas turwani horas kami mulai siya nama muka natuari sahat di bagasan okason toktong do di bagasan katiuron jalan as di bagasan tikyope di dalam paujukon udah korsan yang putra sahara itu anak pahopu dan anak magulahina tiurdo siaponana tiur saat di ujungna ino benarino na dua-dua silangan huruf-huruf tu silangan aituga dadarak dangarong na marumut-humut subina magudang saat di nama dua marlas ngeroha disuruh mainna saat tu parbaktian di tiga ras toko main di rodang di bulan nunga saat saruna hata masugabi nabi nasaat diraja kahanggi puru hula nakarajaon saat mahita tu pangkabiat tu parhorasan jala totong ma di ramoti Tuhan amang nawalu nialap manugot tinaruhok dotari nak sebudut kami dopenia namang alay natut takasi ibotohok alay si takas minauli si takas minalingkan amang nawalu Panginoon namin matuhamuna sabatu pahamu madihami godak na pitui imasyan godak mula-mula saat tu godak si tiyo asahatani satu tiyo na parnidani kami nasa suhuton rakdokot at kaburo nami jala saat saluhuk na nauli na rin kani dijako badan dijakon ng akapartodyo nami takas mayatong waku kami martong anijago pendamang ma mulai sang godak parjolo saat tu godak pabituhoni Maulia ate mamaksu nami nada do udo natauli do derigat bahwa kalua siari dibatian asahobe kami panguri baik kamu amang nami Raja Nawalu si pakai hoas nama orang amang Nawalu dan nama Pak Kurangi sangat munahami soal itu adanya kabar pikir menutup deh korbi aku pasatan memang di atas ini tinggal pasuk tumara pupusu pahamu amang si jamaah hoas nama orang iya nung maring ketujuh sewana di monai taruka sian modana recording gambar paujung mata di bagasan las miroha sonari piamang upasata mima tinggan ahok di huduran naon tuhamu amak pada nami upasata mima tuhamu nak jadi makanya kita maksud nami kami orang pada nami obat dua dok kepala rumah nabi banyak komputer atau jurido nah untuk kami akan bersiap dan namun kalau paham di kion atau di pasar tamu lima harus sakti lima nama di siyon orang subir do pergi siyon jiwa dia maksud saya firma tuki bergabung persamaan firma dokter kita saya dulu marah para orang itu bawa studio na pinasa muna lima nagyompa ni pangarita saya yuma ay imota yuma tapasyariata tujulan tuanon paspasyoni amatariyata doon ipinggan na hon hok mapasariyan hok mapanggabiyan hok makataspaswi zalo ni hamu
amanami buang hasuku. Itu memang. Tabak miladahon do, masan di bata, mulai na mabuka saat untuk mengunjungi di kota Riau. Seorang sebagai kunjungan do, oleh Tuhan Taido, bisita, ahipason, do akan berjalan do subi, nama kolong Yeroha dihamu suruh nabi. Tapi tabak miladahon do, basani Tuhan Taido, diudu hari mulai saya yon, mulai sama buka saat untuk mengunjungi bahasa itu hak ini dan ala di pengguna semenari lah hak sama nono dok mendauli dok mendalingan jaro hamuma pasu asyik hak tai dok siasbi aka rajani natorok naro katu hamuma semenari Tuhan kami mah dauli dok mendalingan panggoduli ini ulota di apalan mendalingan PKI mangga patukan nama Kauan non urung saya memang Pak Bupuri mau dia mah amang bisa luhuk naka uli basamu ulu basata ni matutong-atongani uriata lau pasipun hon ulau tak ini hatane di bata di mulu hita marete siap nomor 656 Parhaha maranggioni lamhut jala tubuh. Parhaha maranggioni lamhut jala tubuh. Sikopma hasadoni biji susi gurju. Sikopma sauduran hitabi marholong roha natutu mardame
marlas rohama biji susi itu. Rasa Iman dinalau mengunjungi bertanya kesadarion tersurat di Lukas 12 ayat 40 takas maka bayi utiut songonon ma kata di debata hamobe gabe hobasma aina rodo anak di jolpai ditikina so pada gamam muna di hata juri sadido dan kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada penagamanmu. Iro saatna atau lat manggil itu kata kamu harus kata saya berdua dengan yang baik. Dia orang pada bahasa di pada Jehovah Tuhan kami. Nabadia nasaat jalan amar mulia ditatap jalan di dahulu dahulu dari siang nama muka dari naklai saat ini pati kianon jalan bulan jumi hati do marhite hasama pommu marhite habali ommu dohot marhite habali ommu tonga-tonga ni ulaw sa dariyon. Tunga rong maralo tromo ni roham. Marpamuati maroham. Asang kiat gabeho na marmulia na marsangat nabadia inorohon ni ulaw noon. Hedangarong debata dukon ni ho itanoon nang songoni dilihat portibion. Alani alai Jehovah Tuhan nami, rajuman nami dong. Di batu pa sa luhut na pinopar ni. Oppo sa haladatu si Mamora ulaw non. Dalam nasida do makamuliatehon sudi ringgan di basam. Makamuliatehon sudi pasu-pasum na maragami. Bahin na di batu pa nasida estahorja. Diaka na tua-tua nasida. Opung nasida naung jumulu marujung mului rajuman nasida ma gawilang manad dari denggan di masam gawilang makamuliatehon sude nasa pasum-pasum alai urajumi kami di ngulu namion ali Tuhan kami mardusa jala nabuk haburangan do kami di depan alani sumurong rasi habis yang serbutna dosa nami dohon kakurangan nami asa tahu kami gabe kabaoran ni pasum-pasum walang maragite kuan ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami maratangiak kami tulupang asiniro hari Tuhan ta Yesus Kristus dohon holong niro hari debata am dohon para sauran ito di porbadia Ima nama masuk-masuk kita selanjutnya. Amin. Horas marita. Horas binasahaklah berarti kenon pengataba protokol. Baru kita contoh. Ini so kurang halo tak kalau dia. Sampai tadi ini udah tahu. Mauliati Tuhan di masa rohanan Tuhan. Bupak lalang kami ali Tuhan asli don dengan basam. Na totong matungani kami mangiring kay marhayi pasok kami Tuhan ya palatikyon. Terlumul ba Tuhan di bagasat tikyon.
Dina marlas ni roa kami Tuhan, dina sipul ulon nami sahatu partikiano. Saluhutna ya di Tuhan, dang ala ni gugu nami, alay holan asi dohot dengan di basamdo, natoktong mian di bagasan kami, marhiti Tuhan, boy hulog kami sahatu partikiano. Alay na marunod-rubian ni Tuhan, ulon nami hobak tu si habatahon nami. Toktong matuhan ho nama jongjongi asa marusun ali Tuhan di bagasan asi dohot dengan di basami. Tupas pangarut dosi inumon narari jo namion adora sobangat kami. Pasu-pasu ali Tuhan asa kami makorhon gugun baru tu pemakan nami. Perdosa na kurangguhan Tuhan. Jumolo mahami kurasi sian haruson nami. Asa taman pihami nagabi habaron di pasu-pasu. Jalma ali Tuhan tangi yang pagkiron namion. Mari anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mas pangar mahita.